Hello everybody. So आज हामी nail extension गर्न जान लागेको मेरो दिदीसँग. Let me introduce my sis. अहिले हामी जाँदैछौँ. जाँदैछौँ. म चाहिँ भर्खर शावर लिएको त्यही भएर मेरो कपाल पनि वाइट छ. And now we are going for shopping for her. The next day. Hello guys, so today I'm doing graduation today. I'm doing a pretty charity. Channel chi necklace can chupa kene. Now I'm hired. And then now to do there. I'm to buy the layer. Sanjay chudada. Character building, ethical value. त्यसैले childrenलाई सम्मान एकदमै काम गरेर उहाँहरू आउने हुनुहुन्छ. खोला बगी जस्तै सरल गरेर म उहाँहरूको नाम बोलाउने छु. पहिलो प्रथम छिरिङ यान्जी शेर्पा. ताली पुगेन है. गङ्गा गुरुङ.
Lunch time. Ta da da. Ta na na na. Hello guys, so tanagan to program sa dito